ama saberin zirna huang lo entu te zong atharin sibai kabuk leve ka cheu tuna kan zirtur hi class 12 economics part B Indian economic development chapter 9 rural development continue rural development kan soi chuan kan rilwa thillang lo thuak ngal me ni rural kan ti chuan khopui ni velo thingklang jok te khopui aya hnuai hnung sarkar in a rural area apuang te kha kan ti na kha ni me development kan ti ve thungro chuan thanna changkan na engtin nge rural development thingklang develop na thingklang hmasawnna chu kan thlen theyang kan zirdona heta hian engtin nge thingklang le khote jok ten lo changkang thian lo hmasawn theyang sarkarina I ma lo lak to na sang te kan soidon ni ama sabera chuan I khote jok te engwang nge hmasawn ngai na chan kan ti chuan issue tang tak khote jok te chuan problem sang le buaina sang khopui te na kan to ve phak lo an nei ni ama saberin kan rilruwa lo om tur chu rural areas kan ti hian Mizoram lo da thataila India ram pungpui kha I ram pakhat angin kan ngai tuanga khata khan India ram kan ngai tu tur chu thingklanga khote joka an ezon na ber chu agriculture I eilebu enge khamiching le thar kha ani ti kan chianga chumi chu kan rilruwa lo lang ha se enge thingklang le khote jok te develop hmasawn an ngai na chan kan ti chuan pakhat na chuan development of infrastructure an nei thatok lawa kongten nei thalawa I enge khopui angin ain biak po zung ve thelo ni communication line te lo thalawa zong ate chuan nasa takin changkang ve do ni chuan infrastructure lama kong alo ni mo communication alo ni mo railways alo ni mo I enge irrigation facilities te schools te mo hospitals te kan ti zong te kha changtung taka thingklang ale khote jok te a kan din a chulani apani na chon human capital formation chapter masa kan soi to a human capital formation chu mithiam bik te skill te talent nei bik te kan ti kha khang ho om khom khan human capital formation asiam kan ti kha human capital formation thingklang a chuan opportunities thil ti tur enge thingklang mi te in develop na I thil ti tur sang le ti leng vel te kha tamlo ni chunga chuan an human capital formation kha ahniam emema zirna in te khopui angina lo thatok lawa damdoi in te khopui angina changkang tok lawa an trong le an ti leng vel shimshima te khang zong ate khan human capital formation tha kan an mamo emema kan siam sak chuan thingklang te le khote jok te khan changkan na le hmasawnna an lo nei don ni apathum na chuan development of productive resources ka soi zo che kan ri ru lo hal tura ka ti agriculture I enge khami thai manga eizong atamzo kan ni khata khan a productive te I athar chhuah chabik te I khatiang enge anin thur binga khatiang enge thar anramina angei angte khatiang productive resources ang big che kha enge chiang kwang taka an shiat fia chuan hmasawnna tam tak an mani lo thleng don ani apalina chuan poverty elevation kan tia poverty elevation chapter masa kan zir to a India rama khovela absolute poor kan ti ri theina noi hnung bera om kha mi somnga 50% aya tam kha India rama an la cheng ani kan ti ni chumi chu poverty India rama mi ri theite mun thuma chena an omna kan ti chu thingklang ale khote zoka te kan ti to kha chumi ani wang chuan nasa takin an retain atanga kan lak chhuah an retheina kan scheme sang sarkarina lo duan to le kan zir to te manga retheina kan bo sak thei chuan kho changkang le kho in taw del India ram min ti thang tu le khita khovel dang elpha ka min ti om thei tu ni don ani chuanin apangana chuan land reforms kan tia land reforms to policies of agriculture kan zir to chu ta chuan enge kan hmu kan ti chuan British sarkarina min apply chang to in India rama India chu agricultural country kan ni kan ti to kha khami ni wang khan British sarkar khan nasa takin kan ram te khamin rap betani kan rama keimani huang ate po thu nei lawin min siama khata khan land reforms chi sang min siam saka Permanent Settlement Act of 1973 kan ti te Royal Wari Settlement te Mahal Wari Settlement te khata khan kan leilung kan ram kan thai chin na te min ti thattum si lawin kan thar chhuah chang khan chia min church tawak me ni
chu chuan na sa takin kan agriculture na tor pha I agriculture kha enge soil kha kan va stress thina ni tiro khata chia pek tur ringota kan nge kan soil te ti thasi lawa I khatia kan leilung ti thasi lawa thai kan ching vak vak kan ha chol tir box si lo le cha kan pe box si lo khatiang te ni wang khan I enge kan soil ten pon min pe lo san chang omani chu ta te chuan land reforms I shang wangin buai na kan tok na sa ni tu na po I khuta vairam ti me lamo vairam mun then khata chuan land reforms wangin an la buai ni I kan ngai tua phak mia lo tur I thi vai thing tlang zo ka te mi hausa tak rama I anei lo te le anwai hnung zok te anin hlo thina ni lo te siamin huan te siamin khata po khan enge kan hmu kan ti chuan mi hausa tak te khan mi nei nung lo zok te mi hnuai hnung zok te kha an la rabbet na se ema bonded labor kan ti te mo heta akal kwal zelani an mani sal khatiang kan ti te kha agriculture atang hian thlengani ti kha kan shedonia ka soi to a chan shang awanga I rural areas thingtlang khote zok te kan ti in develop changkan atul na chan kha chuanin heta han lo en le ta ula rural credit kan ti ania rural credit rural omzia kan she to credit kan ti chuan poisa ti na ani me ni rural credit an rithei ni ti kan she to an harsa ni an harsat na shang kan soi to khata khan an harsat na sukyan tur chuan enge an mamo masak ber kan ti chuan poisa an mamoni rural credit hemi rural credit poisa hian an ma ni tan abik takin lo nei tu te tan I enge atangkai don ema an ma nin poisa an nei lo thar chhuah cha an nei lo tuma po bazara an mamo leinan te chumi me ba ka thai chi te I an thai ti thatna na le tha te le an thai tu alo hlok theinan I machine kan ti mo I enge alai na na man ro chi shang te khale na poisa nei don ni chumi rural credit kan ti poisa kan ti chuan chi thum ma omani ama sabera kan mu chu short term credit kan ti ni a short term credit chu lo nei tu ina amamo angoi ei tur te thai chi cha te fertilizers kan ti le cha te le na na loan alak thei nakina loan pe thei shang kan soidona chuta loan alak thei tharu ka changa thasom pani inkara rul zo tur poisa tam lo kan ti kha short term credit kan ti te chun ni apani na chuan medium term credit kan hulea medium term credit chu thasom pani changa kumnga chhunga o theini heta ve thung chuan a lei ti thainan a thlai rungot ni lawin aram ti thatnan heta hian I palh te lo ngai ni tiro mi shangina aramanun ti boy lo nan khatiang palh na atan ten I enge a huan lai nan tractor te ma modona khami tractor ani lo pon I enge bong ten an lai sakangai dona khatiang shang atana ahman kha kum thasom pani changa kumnga chunga rul tur kha medium term credit kan ti ani apathumna chuan long term credit kan tia long term credit chu long term ani angin a sei dona kum nga changa kum som ni chung rul tur ti na ni chuan heta hian enge kan hmu kan ti chuan long term credit a hian lo nei tu in productive a thazong me ba ka unproductive a hlok lo zong atan khan poisa amang thei ni productive kan tia chuan machine lian dau te kut mangai lawa khol manga abu thar a thlai thar te a seng theina harvesters kan tiang te mo khatiang ang shang te kha man tau zo ka man zo ka alei theina na loan ala kha productive a hlok tur alo that zok na ta na kan ti den nia unproductive fa ve thung chuan hlok puina ni em lo a thlai thar ta na hlok puina ni lo I afanuin pasal nei do na I afapai nupui nei do na khatiang angata na hmante khatiang shang te kha unproductive loans kan ti te chun ni rural credit lo nei tuina amamo na chan shang te kan soi to tuna ve thung chuan khami credit kha khoya change local khoya change an muang ti kan soi le don ni hlom lian hnia rural credit a sources te kha kan then theya apakhat na chuan non institutional sources kan ti te nia non institutional sources kan ti om zia chu institution sarkar hnuai ni lo state sarkar hnuai central hnuai ni lo an mania loading ve kan ti te kha nia chumi chu first 5-year plan kha sangkhat zakwa somnga pakhatan chan kan ti to kha
first 5-year plan akhan 93% of all the credit system in rural areas kha non-institutional sources te anni enge kan mu kan ti chuan nasa takin kan credit society kha hemi first 5-year plan akhan ala mumal lo tina ni non-institutional sources ina ahwam shang te chu enge khopakhata poisa puk thei money lenders kan ti te zamindars khami lo nei tu te kan ti te mahajans te khami ming shang vai ming shang a oma poisa puk tir thei hau kha chu enge kan mu kan ti chuan interest rate sang lutukin lo nei tu te kha poisa an puk tir thin ani chumi hun tiam chung claim te interest claim te interest tam do ru ngai si mang khan lo nei tu te kha poisa an puk tira khata khan enge kan mu le kan ti chuan lo nei tu te khan rul le na tur poisa te khan nei zo le chin lo le khun tiam chungin an rul thei le thin lo awang khan I anma ni kha bonded labor kan ti hell labor na thok tu anma ni khan an bet ta thina ni anma ni sal ni tur khan an bet ta chian pek kim thei lo awang khan an poisa puk te khang zong te kha non institutional sources kan ti te chu nia enge sarkarin malak na shang an nei kan ti chuan heng ho thingklanga poisa puk thei khol anga tang money lenders kan ti te mahajans hote khatiang I lo nei tu te ti du da tir thei em te sarkarin nasa takin bawatuma chuta tak chuan institutional sources te khan run chuak ta ni sarkarin lo nei tu te na ham that na an lo changnan scheme chi shang bank chi shang te alo dina chunga te chuan first 5-year plan khan 1951 kan ti kha ta han 7% za pasari cha kha institutional sources an lo mani mase tun din hun kan en chuan 66% poisa pu ka 66% za somruk paruk zong kha institutional sources sarkar shiat puina akal poisa puk thei hau mi poisa puk tir thei hau kha institutional sources kan ti den ni ama sabera chuan cooperative credit societies kan ti chu sarkari na mo sarkar shiat puina intel khoma khatianga society pakhat siama I enge lo nei tu zok te lo nei tu nuai hnung zok lo nei tu rethei zok khang ho tran puina sem thei te ania cooperative credit society sina na an thopoi mo tak pakhat bok chu anwa enfia anwa endika khatiang ang credit poisa pe chuak thei shang te kha an endika an monitor bok ani ti kha kan shedonia chuan chumi chu I lo nei tu te khan mumal takin an dongem an dong turzat ang an dongem ti zong te kha cooperative credit societies khan a enfia puya lo nei tu te na I enge I tun aya nasale zwala an trang maten lo hai thiama an shiat theinan cooperative credit societies khan poisa lama me ni lawin poisa lo lu thaim ti zong khan ava en puyani chumi chu cooperative credit societies te khan institutional sources noya poisa pe theya khan 15% kha an o ani o apani na chuan state bank and other commercial banks continue SBI chu kan shevikin oma kan khwa apo SBI bank te chu om thau me theya khata khan SBI kha kumsang khat zakua somnga panga sarkarina central sarkarina adinani atir bera chuan enge adin na chan kan ti chuan agriculture lo nei tu te loan ham thatna petura sarkarina state bank adinani chunga te chuan state bank kha atira lo nei tu tan bi ka function thin tun ang hian state bank hi ala lar lawa 1955 chawa chuan khami ama chuan I enge lo nei tu te big tan leo te loan an walak theina te ani thina ma se tuna chuan sarkarina adin tira arin phak bakina run thanga India rama enge public sector bank lian ber ni thei hiala run ni chutti ani wang chuan commercial bank dang kha sang khat zakwa somruk pakwa unnationalize sarkarin alak saka banking chu sarkar central lista oma vangin politia central lista omani politics huang chunga Indian constitution a banking biki central list a oma wangin sarkarin thunei na aneya khata han banking commercial bank sa kha ala unnationalize sarkar bank ka sarkar hnuaya ada chuta chuan state bank me ni to lawin nationalization nuaya bank dang te khan
lo nei tu te ina ham chat na chazo kan lo mu le loan an lo nei theinan le sum an lo mu theinan state bank le commercial banks te kha sarkari na adwan ten ni apathum na chuan RRBs kan ti regional rural banks kan ti ten ni regional rural banks su region khat thur khat bi ka rural bank rural areas chawa sarkari na bank adin ten ni chung te chuan enge an na tho kan ti chuan lo nei tu te ina credit poisa an munge mulo ti kha an en fe in an sema an monitor an va en dikin an va vil ti na ni chuanin land development banks kan nei lia land development banks big po rural areas sa lo nei tu te ta na an lo alo that nan an land alo that theihna na an land kha hmasawnna anei theihna na loan lak theihna na sarkar siam sakani ato bera chuan na bird kan hmuan na bird thia poimo em I advertisement ate po TV ate po kan huna sa inarin oma na bird lampum chu National Bank for Agricultural and Rural Development tiania na bird hi apex institution ani apex body ania sarkari na adin ani sarkari na adin chan dik tak pakhat chu lo nei tu te tan ngor agriculture le rural development tan bika adin ani chu ta chuan na bird in engna nge atho kan ti chuan na bird chuan hemi credit pechuak tu poisa pechuak tu shang te hi avila dik takin an na tho tur ang dik tak a interest dik takin lo nei tu te an pem lo nei tu te an bumem khang zong khan na bird khan a en dik vekani loan pechuak me lowin loan pechuak thei zong te kha avila a en dika an na tho tur an thokem ti zong kha avila ni chuan chu me ba ka na bird na poimo tak a thole bok chu agricultural loan kha ava pek me ba ka khami an loan an man akha adik tak tura lo nei tu pa khan a mangem le that na tura loan la kha motor te le dem in te sa dem khang zong kha ava villa lo nei tu te na hlok na tak an thai thara an nei theina na bird khan na a tho sakani chuanin poimo do chu na bird hian project a thang thin ni khami a project a than sa kha a endika enge a finance poisa a pe thin bokani ti kha kan she bok don nia sarkari na credit a pek theidan shang le enga chang tenge lo nei tu ina loan aram ti chan na a agriculture product thar tam theihna na poisa a mu theihna shang te kan zir ho to chuanin han soi ho ta me lang engtinge kan soi ho ang kan ti chuan khang shang kha sarkarin min duan sakani kan agriculture hmasawnnan sarkarin lo nei tu te hne na ham that na shang a pe a kan soi to bank chi shang a chain lo nei tu in poisa anei lo pon credit poisa wala theya khami kha ma se a tho tur ang hian India ra ma han effective tok lo mani enge a chan kan ti chuan kan khami banking system a thok tu te corruption na se kan ti kha India ram chu khovel pum hwa pa po heta top 20 corruption alang kan ti kha khovel ram corrupt pola chon chu te po chu enge shang a chan shang kan han soi chuan corruption hi ama sabera a omzel ani bank ka thok te pon lo nei tu te e tur ai ngoi te kha lo an lo e sak duwa khang te wang le an lo chat tok lo wang enge an lo ngai sak tok lo wang ten an ham that na chang tur kha enge khang credit institution pe thei shang thok te wang han an hu lo pha thei ni chuanin pahni na chuan kan han ngai to le chuan social institutions kan ti kan ngai to dan India ram chu abik takin thingtlang mi te kan han deu na kan han soi chiat na ni lo se an ngai to azong ala mol ani then khat phei chu khovel changkang na ina aking te la in ti changkang ve tum lo an niang anga ni ringot an hak ang mana chu mi chu ka hathin ti ringot ta chu mi chu hak ringot black and white TV le en char tum te khating ang tok te khan bang lo ni khang shang an ri ru su khlek tum lo sarkar ni example in MNF ru ko ilo ni ta congress alala congress ina ham that na pe ka ni wang khan lo la du lo ve ringot te khan tamani khami party ruichil lu tukte khang shang awang te khan kan agriculture hi India rama
อันนี้ตัวอังนี้ละช่างเทตกแล้วว่าจุงอ่ะแต่ส่วนนัสตะกินเกกันเป็นนะ corruption กันเดาว่าอ่ะมุตูดิกตักเตนันหัวกัน outlook กัน change กัน social institution เตกันกัลสนะเกมานีชัดนะตูรินกันไทยชัดนะตูรินกันเฮาสักนะตูรกันรำเฮาสักนะตูรกันจังกังนะตูรกันมาสนนะตูรินเกมานีนะเกเป็นกันตุ้มเช่าจอกโดนนี่ส่วนนี้ที่ขัน rural banking จู evaluation เนี่ยกันเจ้าว่า agricultural marketing กันตีเลีย agricultural marketing กันตีจูเองอมเสียกันตีจวนอิไทยทาร์ค่ะอิไทยจีนอัจจังอินอิรุนทาระอิลาวะอิลาวค่ะอิสิลฟายาอิดาชาอิชลาอิชลไม่บากะอัจฉริยะเทขัจูเองนักกินาทิลดังเสียมน้ำสตรอเบอรี่นี่จนสตรอเบอรี่แจมเสียมน้ำเต็นข้างช่างกันดาชาอัจเช่นเดเพจูกันเฮร์ดิปาเองสตรอเบอรี่ไอศครีมเสียมน้ำเต็กันมังเลียข้างซงไทยกันไทยจีนเนี่ยจังอัทาร์กันทาร์เช่นเละกันชัลเช่นขามิช่างกันเป็กกันนี้โมอัจจีดากันเสียมันนี้โมข้างซงอินะหัวข้างซงหัวตูจู agricultural marketing กันตีอันนี้ส่วนนี้ agricultural marketing ที่ตูน่าอยากอภัยโมมาอาจารย์จูอิทายค่ะทาร์เจ้ามาละเชลนาตูร์สุมัดสันติร์นาตูร์อิเชียดสีเหล่าจวนอิตานโลกนาอมโดนเหล่านี้ข้างขันสรการิน measures ช่างค่ะมินเสียมสักมาเซ measures ช่างกันสวยมาอิน agricultural marketing อ่ะโหลดลิงอังตูระโหลดลิงเทเลานัชันกันติจู distress sale ว่างั้นนี่ distress sale กันติจูเลาในตูเตขัน non institutional sources กันสวยตัวครับปอยสาปุกที่เที่ยวข้างจังอันปอยสาปุกเตเลสอร์การขันเองรังตักินมาอลักเที่ยวจังโอมันนี่ที่รอโคเจเรวลุตุกอีอมจันสอร์การตันมันรุนกะละหาร์สัดโดนะไทยชลุตุกทาร์มาละขตาเตขันอันมังอังขันอันไทยทาร์เตค่ะมันกลมลุดตุกินอันชัลชินนี่อันชัลชินไม่บากขันบุมตูเตโมคอมมิชชั่นรุนละเฮากันตีเตข้างเขาขันรุนกันละนี่ส่วนข้าบุกนักลิงเราลุดตุกขันหันบุกสักเล็บก็ข้างซงขันจานนั้นสัตว์ก็อมชีนะข้ามีจานนะอม distress sale ค่ะ agricultural marketing อัตุมอ่างที่กัลเทลเอาตู้ค่ะกันตีตัวค่ะ distress sale ที่อบิกตะกินไวรามานะซาอันล้นลักนั่นเตอันรุลเทลเอาวางินข้ามีอันล้นลักนั่นเตขันอันรำอันทาร์สวาเตค่ะอันวลักสักเจ้าอามันหูปอนิจวงสีเหล่าขันอันมานี่นะโลกเลยอันตุ้มสีค่ะเลยขัดยำเราจกค่ะอันวบุมาข้างช่างวางขัน distress sale ค่ะอัดเทงกันตีค่ะส่วนนี้สรการินมาลักนะช่าง market system จังกรุงโจกกันเล่าในเทนั้นอดวงอ่ะจุงเตจุกันซีร์เขาเลี้ยงอ่ะอามาสเบราส่วน regulated markets regulate กันตีส่วนเวงกันตีนั่นนี่ที่รอ regulated markets สู่บาซาร์ค่ะสรการินอดีนะขัตหัน market committee หน่วยอดา market committee อดีนะขมี market committee ขันเองตีกันตีส่วน market committee ขันดิกตักินันบุกเกมตีเตเองชัลลาวตูรันชัลเลมDDT เองชัดนักมังขัดยังเราตีมินเตอันซิงอันนี้ขัดยังเตค่ะอันเตเลมตีซงเตค่ะ regulated market สักขัน market committee หน่วยสรการดินหน่วยขันอันบุกน่ะดิกินันบุกเกมเองสุมัดจังเราตูรอังเตอันชัลเตเลมขังซงค่ะอัน regulator มีปุยเตเลอาชัลตูเตนะโลกกลางตะกะเลเฟร์ตะกะทิลกันตีเทนั้น regulated markets ค่ะสรการินมินดินสักนี่อปันหินาจวน cooperative agriculture market societies กันตีเนี่ยเฮตาเฮียน cooperative agriculture market societies จวนเองกันหูกันตีจวนสรการินเราในตู้เตค่ะ society เองเชียนเฮาอังเตเบียลเอาอังเตเวงเฮาอังเตอินเทลคอมตุรินอัจฉริขัตาขันอามิมัลนิลาวินเองกรุ๊ปอังอินโมขัดยังอังโจขันโลกน่ะอันเทลเทียกรุ๊ปอังจวนทิลตีโอสมโดนะปกติเคจิสมนีเราทาราคาริงวัดขับพูรมันตัวโดนี่ที่รอขามีเคจิสมนีทาร์โชว์แต่เนี่ยอมตระให้อินไฮเออร์จอมที่เขาจะอัพูรมันพวกเขาเสียโดนะเชลมันเตพวกเขาเราเสียโดนะและมีอันกัลตัมนั่นน่ะส่วนอันท่าพวกเราตัมินอัน power เตโม bargaining power อันวันนี้เตขังเตเขาเราสร้างโดนะจู่ๆสรการินะติตูระอัตีนี่อันมานี่ตานะโลกน่ะเราอมจกเทนั้นสรการินอฟุยนี่
number 3 na chuan provision of warehouse facilities warehouse kan ti chu storeroom kan ti khani tani khata khan thai khatun kuma I thar chau thei ni ma se isha zovek don si lawa khata khan da thatte alongai thina chumi chu sarkarin warehouse facilities te kha I heta market kisan market kan ti mo vaira ma phezon khata te khan min siam that saka min fridge te min da saka I thai se thei thai troi thei te min da that saka aom lo huna te kan ei thei pha ni third tour season a third season ani lawa te kan ei thei pha chu chu enge chan kan ti chuan kan warehouse facility sarkarin min din sakwang ani number 5 a chuan subsidized transport buaina na sa tak pakhato oma chumi chu enge kan ti chuan transportation tiro motor kan nei vek lo mi zong in khata tak khan sarkarin enge min ti sak enge lo nei tu te ati sak kan ti chuan inkalpo na tur until thar bazaran vashal theihna tur transport motor ka subsidized rate in aman tlomin sarkarin angai ven saka angai tua saka ol sam taka ithil thar ka mun pakhata changa bazara te aniemo thil siam chhuana te factory ate khata iwakal pui theina tan sarkarin subsidy rate in motor hire thei turin a siamani number 5 a chuan dissemination of information kan ti chu tuna I nasa takin social media a I mi puite po kan aware tiro social media ha kan mang na sa to ni ahluar zokin manlai ain mi zong social media mang dau thong kan ni to khanga te khan social media mang te khan sarkarin I enge kan rama thai chi shang kan thar chhuah te kha min advertise saka min fak saka khanga te khan information thazok information chakzok mangin mi puiten kan lo shiat pa theita social media many lau poster mountain TV ate radio ate dudarshan program ate khang shang mangte khan sarkarin lo nei tu te ham than an chan theinan min puyani number 6 a chuan MSP policy kan ti ni he poimo emema MSP policy chu minimum support price kan ti nani minimum support price kan ti chu ithil thar kha sarkarin aman manzokin minimum price in sarkar price in arun le sakdon che ti nani thili thar nem lutuka challe lo na turi hlau sia khata takhan sarkar khan minimum support price in aman manzokin minimum price in sarkar price in karun le sakang che lo lungai su lo lung phang su arun tia khami surplus enge chuanglam enge chuanglam inei na salut tu kha khami kha sarkarin minimum price in run le sak don chea chumi chu MSP policy kan ti ni kha sarkarina a chuang bang arun le sak che kha khami kha ration dora te fair price shop kan ti ate anei lo jok te BPL te AAY family te ne na assembly tur te kha ni ti kha MSP policy kha ani ole rural development a engtin nge kan thingklang te kan rama thingklang areas tam taka mi pui omte engtinge manun son theyang kan zir ho to an ma son theina konga an thlai thar tam theina konga ma ti shang sarkarina alo lak pui to zong te bo kan soi hawa kan clear ho to ma se tuna kan zir ve tur thungero chu engtinge ma son na kha kan ram ti chelo zong sustainable development kan ti kema ni tan chau ni lo nakina kan future generation nakina kan generation lo omle zel tur te tan engtinge kan zuwa theyang ti kha sarkari na abuai pui le khovel shanga sarkar te na abuai pui kan ramri kan enge kan khovel chereu na satolu tuka an soi loi ani chumi ata na palak na tha me pakhat tuna India ram sarkar po ina abuai pui chu organic farming kan ti ani organic farming kan ti chu fertilizers, chemicals, tellawa, thai, thar, kan siamna. Kaani, chu organic inputs, organic chia, inorganic tellaw, organic ngoi, leilung chuak ngoi mo siam chop nilaw, mishing ina tichetura siam chop nilaw. Kang mga thai kan thar kan leilung ti chelawa thai kan thar na kha organic farming kan ti chu ni chu ta chuan enge kan hu kan ti chuan DDT te potassium te nitrate te phosphorus te khatyang ji sang thai that na kan mang to lowin heta ve thung chuan cow dung kan ti bong ek te
enge household waste kan ti ina kan enge kan ina changa kan waste kan bollo khang manga le tha kan siam te ile enge na le tha ta na bi ka tha khang sang te a kan le lung ti chelawa kan thai thar na kha organic farming kan ti chu ni chuan chu ta chuan organic farming chu kan shia tur chu India rama Sikkim in organic farming an hmang na se mema tuna chuan Sikkim hi the first organic state in India ti ani chuan in advantage anei tam mema organic farming chuan disadvantage po nei bokani chu bokan soi ho dona advantage a that na te chu pakhat na chuan it discourages the use of non renewable resources kan ti chuan non renewable resources kan ti ho chu enge thil ral thei mo khang hau kha mania runin siam le zung thei lo te khang hau kha kan hmang lawani organic farming a chuan bong ek te kan ti kha kan soi to kha kan ina tanga kan bol hlo kha le tha lo chang le thei te khang sang te chia kha kan hmanga petroleum products te DDT te khang sang kan hmang thei kan hmang ve lo wangin kan thai te le kan ram te ti chereu don lawa kan ram te ti chereu a hnekin kan ram kha a ti tha in avong tha don zo kani number 2 na chuan environmental friendly khatiang ang non renewable resources zo thei chi mo siam chhuah le zung thei lo le thai ta na che em me kan ram le lung ta na che em me khang te kha kan hmang ve don lo wangin kan enge kan ram ten a hodon lawa min ti chereu don lawa le sawa te le ranung sang pon an huat pui don lo wangin environment tan khan thian thani chuanin pathumna chuan sustain soil fertility soi chu khami kan thai chin na aleilunga kha avong thadona inorganic inputs dang DDT te potassium te phosphorus te khang te manga thai kan thar to don lo wangin enge kan leilung kan thai chin na kha avong thadona arun tinungin arun ti thar zel dona a that na kha avon pui reng dona ni number 4 na chuan healthier and tastier foods a shi sel dona ni tiro organic enge organic mang enge leilung chuak manga thai kan ching chuan a shi sel don em a shi sel me ba ka kan taksata na thadona a tui zokin a thiang lim don zok bokani pangana chuan inexpensive technology organic farming chu mitin ina kan hmu bong ek le tha te po kan hmu thei me ania atau lo boka mo kan waste te kan ina kan bol hlo te I khami chome chi sang kan chan na noite chonoite chobang te khang zong kan da kan phum khan le tha lo chang the thlai nan ngei emema khang sang te kha atau don lo ke mani thawina kan siam thei le kan ken ko ve the ania khang sang awang khan atau lawa le lo nei tu te ve tak India rama phechon lo nei tu te an small kan ti ka khang lo nei tu te tak te khan an lo mong chang kai the do na amana taw lo wangin an tan hlok na sa takani don ni ma se advantage tam tak om ma se disadvantage tam takatam bokani organic farming ringot thi India rama kalpui taila India rama klukle ding on hem hetiang zat om hi min chom zawdon lo organic farming no ringot hian chumi chu a disadvantage ma saberania panina chuan hausang na ta na mang thei tak don lo ni hemi environment angor kan kalpui chuan kan thar chhuah po tam don lawa thon chhuah tur kan nei don lawa ramdanga poisa lak lu na kan nei don lawa ei tur angor che kan om don na chuwang chuan khang sang ate khan athalo emani voina tuna kan zira engtin nge rural areas te thingtlang zo ko omte I khonhwai hnung zo ko omte engtin nge anlo develop ve theyang engtin nge hmasawnna anlo nei theyang sang kan soi ho to a credit sources manga tangte engtin nge poisa tuten nge pethei ti te le engtin nge market sang sarkarin adina tanga until shaltian lo char theyang kan she to a chumi chu a conclude nan ati top nan kan han soi thei chu sarkarin malang na tam tak min duan sak to a kan sarkar chak takin tu na po mana changin agriculture bi ka nasataka India ram ma kan lo son theinan ma min lak puyani agriculture chu rural area sa thingtlang zo ka te khopui ain enge aking ko tun tam kan ti to kha khang sang awang te khan sarkarin abik takin heta Mahatma Gandhi hun lai tang to in kan khop
ปุยเจ้านี่เรากัน village เตกันทิ้งกลางขวาเตอ่ะช่างส่วนขบปุยปวดเราช่างโดนนี่อันตีตัวงินข้างช่างหันมีปุยเต้นอีอะไรเชเราเตกันชิลเชียตาอีก็มี development อันมานี่ตานะอีปอยสันในเราปัวลอนที่ช่างอมนี่ที่หากันชิลเชียดเวียมีปุยเต้นกันหนากันจะไว้ชาวกันโถเวจวนอีตุนไอนะสะจกินกันรำมาเราช่างเทโดนนะเกมานี่ขบปุยเจ้านี่เราขบปุยไฟโลมันไม่นี่เราทิ้งกลางเท่งเท่งอ่ะอีเงอีอินเดียรำชาโจกันเสียมากัน economy มาโซนนาตานะกันโถโลกนานกันจะไว้ชวินกันหนาโถกันเราตุ้มเวชเอาโดนเนี่ยอินจะไว้อินมังชาเวกุเล